ndani to the State House. Ota mutugo gikundi giki kia Uhuruto Express no githiete na mbere na gutuikania ng'ongo na ituri itiganite guku bururi-ini na guthie na mbere na kuhinyiriria muingi ugathura Uhuru Kenyatta githurano-ini kiria riu gitigariti o kiumia kimwe gitafanio. Guku ni mwena wa Meru kuria gikundi giki kirambite hema na kiramenereria mwena wa mungithaniro iguru rigie miario ya ati thirikari iri na itanya ria gukahuthira mbiraru hari gukaiya kura. Mugetikira gukira mweri 8 wa kanana muikirie Uhuru Mwei wa Kenyatta na Ruto mathie marute wira ni tondu ne morona ria twari guku twamwire university hai ni tigwa andu aitu na arauga na riu Uhuru Mwei wa Kenyatta agwika maundu form 1 kuma next year igakorwo ri afure no kumuria andu aitu mwitikire gukaimira muri aingi kiroko tene turi kihoro riku siaba mwenjipanga hakuna story nyingine hapa sidio. Nakio gikundi kingi kiratuikanirie nginyagia Rift Valley kuria kirarugamire matura-ini matiganite o itanya inene ari kuhinyiriria muingi ugathura Uhuru itina ria keri. Viongozi wengine ambao wanasema eti serikali ya Jubilee inataka kutumia jeshi kuharibu uchaguzi. Mimi nauliza, jeshi kule si kuna mtu ya Kisumu, kuna mtu ya Nandi, kuna mtu ya kila Kenya nzima iko ndani ya jeshi. Unaweza kutumiaje jeshi ambayo iko na Wakenya wote ndani huko ati kuharibu uchaguzi? Sisi zote tumejionea yale mambo Jubilee government imefanya kwa miaka 4.5. Kwa hivyo wakipata miaka 5 mengine tutajionea mengi zaidi kuhusu maendeleo ambayo wamepanga katika ile manifesto yao. No na kuri uguo ikundi giki gitinatigwo na thutha hari kuria muingi uhimbirie thayo mbere hindi na thutha wa githurano kinene. Kiribotera Kameme TV nie njitagwo Maina wa Mwangi.